ntago tukuntu bakivuga wetekereza ibyo ubonye ukivuge nta kiyapani nzi wakana urakagorye sawa ngaho vuza induru iki vuza induru nyine nk'indogobe ntabwo uzi ukuntu indogobe zivugavuga nkayo ntabwo igipupe cyawe ngishaka kigumane sinshaka no kuvuga nk'indogobe wacyaro ndakubwira ukamakanya umukene arapfuye umukene nimba adapfuye umunsi ngazapfa ejo nakubwiye ngo vuza induru agatangira gusakuza ntabwo usakuje neza ntabwo bikuvuye ku mutima ugiye kumbera ifarasi banze nta gipupe cyawe nshaka ariko vayo wacyana we nakubwiye ngo umukene arapfuye umwana batangira kumukurubana bamushyira hasi akana kazanye n'ahandi akicara ku mugongo akurura imisatsi nimba ishaka twara sipera ifarasi akana ko mu bakire bakita nazi iyo bicaye ku mugongo bamwita yinjira mwabaye inshuti anti w'umwana yaraje umwe waje gusaba akazi muri urugo uyu mwana namukunze Angela bebe iki gipupe ubu kibaye icyawe bamuhaye igipupe bebe umukene arapfuye iyo baguhaye ikintu usubiza ngo iki Thank you so much. urakoze cyane umwana wo mu bakire ukuba Don't ever go anywhere without my permission. ukajya ugenda ntakubwiye uhita mukurura She did nothing. ari kumwe nanjye ntabwo yari yabuze uyu ni uwanjye murekeraho kandi ntuzongere kumubwira nabi wa mukozi we umwana wo mu bakire ntuzongere kumubwira nabi dore ukuntu amufata Miss Phyllis wants to see her. Miss Phyllis wants to see her. May we leave, young lady? mabuja Feliz arashaka kumubona mabuja muto wamumpaye aramurika umwana wo mu bakire ngaho genda uyu yaje gusaba akazi ko kuba umukozi wihariye wa sekuru w'uyu mwana bivuze ngo muri ibi bihugu iyo uri umukire ntabwo ugira umukozi ugutekera ugira ukora ibyo urera abana ariko ukagira na wa mukozi wawe bwite ukwita wewe ku giti cyawe kumenya ibyo ukeneye apana kumenya iby'urugo rwose urebe imyaka yaragiye iricuma barakwereka nyuma y'imyaka w'umukobwa bitanjira ngo uyu yarakuze wa mwana w'imfubyi umukene arapfuye dore cya gipupe bamuhaye akiri umwana aracyagifite yarakuze ubu yabaye umukobwa mukuru wa mwana bari bagize indogobe tutangira filime dore igipupe bamuhaye ngiki aracyagifite yarakuze umukobwa mwiza dore ahantu yirarira barimo ibitanda bigera muri 3 ukahita ubona ko ari muri shawuri yako Alan stayed with me. Let him out early. handi twararanye ushaka ukuntu umucicisha mu rugo batamenya ko nararanye umusore mu nzu bivuze ngo uyu mukobwa yakuriye muri rwa rugo rw'abakire umwandikiye ni nazi wa mwana wo mu bakire bakuranye aramubwira ati nararanye n'umusore muri uru rugo natahanye umusore ushaka ukuntu umucicisha mu rugo batamenya ko nacyuye umusore abasore basigaye babacyura nimba ari abantu ba mbere byoroshye gucyura uri umukobwa b'indangare Jean Marie Kadafi dangare kuri mitsingi ebyiri urebe yaje gukora utuntu araterateranya agace gake akandakana kariya yakuriye muri uru rugo ni umukozi wo muri uru rugo nawe rwa rugo rwo mu bakire urebe bamuzanye ari umwana gukora muri uru rugo dore amaze gukura araza agira vuba aramubwiye ati nararanye umusore ubimubwiye ni wa mwana w'umukobwa agakombe bagatereka neza bitonze ashyiramo icyayi cyane ibya mu gitondo ashyira abakire umukene arapfuye avayo ngeze arakubitana na anti we niwe anti wamuzanye muri uru rugo bose ni abakozi bo muri uru rugo ni umukozi wihariye abona uyu yambaye ibirenge kuki utambaye inkweto I was in a bit of a hurry. nari ndi kwihuta ntabwo nari mfite igihe cyo kwambara inkweto uyu ni anti we wamuzanye muri uru rugo bose bahitaho abakozi bo muri uru rugo anti we ni umukozi ngo wihariye wa sogokuru wo muri uru rugo uyu nawe ni umukozi wo muri uru rugo Angela Fine. sawa ngaho genda rebe ihita acoma ngeze hano amenya ibyo yari yikoreye amenya ibyo yari ajyanye afite puresha afite akavure kiramukata Come on in now. gerayo Here, stop. yambaye ibirenge uwo mwana w'umukobwa wakuriye muri rugo bamwita Angela abandi bakozi bo muri rugo baza kumufasha
akwereka amabuje yo muri uru rugo. Uyu bamubwiye ati umusore nacyuye umusore muri uru rugo nta muntu n'umwe ubimenye. Good morning, Neb. Mabuje mwaramutse. Yambaye ibirenge. My shoes were tapping my feet now. Inkweto zanjye zari ziri kurya cyane. Of course. Iyo wambare zigukwiriye. I'll wake Neil up. Reka njye kubyutsa umukobwa wawe Nazi muzaniye agakawa. Ijoro ryahise kuki yatashe atinze. Job I gave you is Ntabwo keeping nzoyera tabs on her. akazi twagoye no kwita ku mukobwa wacu Nazi. Uze kumenya impamvu yatashe atinze. Habuze gato mama yaragiye kumugoho kandi umukobwa yacyuye umusore. Babyeyi bari abana banyu bajya bacyura abasore nimubimenye kuko mutajya mujya mu byumba byabo ngo murebe wagwani. Bajya badutahana. Eza gukora hirita. Wa mukobwa yarakuze, wa mukobwa wiyemera umwe wamwica wamugiraga ifarasi cy'umwana. Nazi byuka. Habaye ikizi. Mom was about to come in. She still might. Mama yaragiye kwinjira nuko musubijeyo. She can't. Wamuretse akaza. He's here. Mama rero ko kwinjira kandi ukiri kumwe na wa musore. We musore se. Alan's here. Alan ari hano. Yarebye. Ni umusore yatahanye na rwibukaga kare hano. She's still doing. Aracyakora icyano. Didn't I text you yet? Sinakwandikiye message ejo nkubwira ngo umucyure. Right. I saw this. Wanyoresha message mu gicuku utashye nyibonye mu gitondo ko wacyuye umusore. Elan. Arani we. Hey! We. What are you doing here? Kuri cyano wa mukingo suko utahe. Anyway, my. Abonye ikibazo cy'iyo bagutahanye. Why are you? Ibikinazi. Remember? You told me not to Wewe wambujije gutaha urambwira ngo urantaha. Sohoka rero utahe. Webe. Arayibasindanye baratahana. Ceceka utahe utaneza famiye. Wa mukobwa. Kagakobwa ka injira kahise kamubera umukozi. Bwite ushinzwe ibye niyo yatahanye abana ni umenye ukuntu abasohora. If you like him so much, get him. Uyu musore kuri kumureba cyane nimba wamukunze wamwitwariye. No. Nazi. Get me my slippers. Zari inkweto zanjye vuba. Kamambiri. Kambambiri. Azana inkweto. No kwambira inkweto ntago yabishobora bisabuze. Ntago yikoraho. Uru rugo bisaba buri muntu abafite umukozi we bwite wihariye. Injira kuze. Hurry it up. You have 50. Amasegonda 15 umaze gusohoka hano nawe cyakuzanye cyarangiye nimba ari iki. Don't worry, I'll get him out. Ntugire ikibazo ndamugusohorera. Doing. Urakora ibiki? Oh. Ndikuri izo nzoga sohoka tugende nawe. Nawe ushara kwirukanye. Sasa no kumusohora mu buryo wagira ngo niwe wamucyuye. Yewe uyu n'umukozi bwite uriya mukobwa. Ese mufite icyo kibazo mane ko twe twihaye natwe tugira imvumo zacu kuki mudusora nk'amabandi mwana. Wagira ngo turi mayibo subira inyuma wakikora icyo jya kwisha. Baza kwitsimba hano. Amana uko nuko tumenyera. Se twe nawacu tugira kumbe dore anti we. Tuwe ni umukozi wihari wa sekuru w'uyu mukobwa Nazi. Injira ceceka. Akazi ke ni ugukemura ibibazo byose uriya mukobwa afite Nazi. Niko kazi ashinzwe. Ubundi ugomba kuba ufite umukozi ushinzwe buri kantu kose kawo. Ese mon bebe. Ikizi. Kuri ibiki. in your eye? Hari akantu nari mu jisho ryawe kareke ni bya bihungu by'ibiraya. Twe tugende. Ashaka nuko tumenyera kabisa. Aramucikisha. Bucece twagiye. Kwino. Nimba ari ibingibi babakora mwabahungu bacoka genda taha. Kumbe roba barungurutse. Ako nta kintu mbonye. Ni ku kageretse. Umwana wo mu bakira arabyutse. Kubyuka muhita mubangukana icyayi ataravuga ngo mukizane mutereka hano. Where's my cup? Igikombe cyanjye kiragira igikombe cye. Nakimennye. Bring me my phone. Zana telefone yanjye. Ntabwo yikoraho nta nubwo yabasha kwihiriza telefone. Uri guhamagara yitwa Mete. Mete ninde? Uyu mukobwa injira yarebye n'umusore wahamagaye kumwamagara akaza ifoto. Abanza kwitegereza umusore uhamagaye. Ni umusore ubona ko ari kumwe n'uyu mukobwa injira. Nako nazana iyo telefone. Yazana telefone nawe yari kuri uwo musore w'abandi. Yararanye n'umusore none shira arahamagaye. Dore kwizetsa baturusha ubwi. Won't you answer it? Ntago witaba. Avayo. Bebe. Fata shokora
byukira ku tuntu tw'udushokora twa hato na hato. Uratamira. Ukira. Ukiriya gutamitse nyine uratamira. Umukene arapfuye. I think not. Ntago mwitaba. Yeah. Doesn't it taste good? Ko karyoshye. Yeah. Ntago ari bukurakarire se. Muri karakare. Lose his mind. Muri karakara tumutwe kuko nanze kumwitaba ni sheri we. Witwa Meti. Kobwa yikomereza imirimo ye. I told him last time. Ubushize bwo deruka gura naramubwiye. He can either show up or not. Azagaruka ina cyangwa guma hari. I do all the work. Nanjye nari ndambe gora buri gihe meze nkari ngiye umushyiramo imbaraga mutereta nawe atangira nyirukeho. Nadutera mwako. Smiling like that? No reason. Kuri kwisetsa se nta mpamvu. You don't believe me? Ntago unyizeye ko uyu muhungu se ngiye kumwiyemeraho. Neither does that jerk. But you'll all see, I'm determined this time. Kuri inshuro nafashe icyemezo. Let him live his life. Yeah? Natagaruka agenda abeho ubuzima bwe nyine ubwo. Am I supposed to wait my whole life? Restaurant mukinga bivuga nzamutegereza ubuzima bwanjye bwose ngiye azagarukira. No way. Oya, ntibishoboka. So you can give up on him? None se ugiye kumureka ibyo gukundana nawe bireke? You're determined. Wafashe icyemezo. Can he just give up on me? Wese yashobora kunyanga yinjira cyangwa se yanjira? That's the question. Subiza. I'm done busting my ass. Nicyo buri gihe mpora nibaza. Turns he's mine. Uriya musore nagaruka azaba uwanjye. Menya umusore atari mu gihugu. Nagaruka azaba uwanjye. Nagaruka mu gihugu. Uriya muhamagaraga Meti. If he doesn't, Natagaruka se? then he can go to hell. Ubwo azajya ikuzimu. And I'll end up there with him. Ngenda bizura musore azangarukira. And besides, who's going to love him as much? Ubundi se uriya musore ninde wamukunda nk'uko nanjye mukunda? Ko ari njye umwikundira. Safi yakomeje kubitekereza. Bisa nk'aho ari umusore uyu mukobwa bakanyujijeho. You're getting on my nerves this morning. Njye nanjye no guta umutwe. Kuva mu gitondo arakungura agaca. Meta arongera arahamagara ni umusore ukundana n'uyu mukobwa. Yareba telefone iri guhamagara. Yarebye umusore guhamagara banze kumwitaba. Ahita atangira kwibuka bakiri abana badusubiza inyuma hamwe twatangiriye filime. Uyu mukozi wo mu rugo bita Angela yahise atangira kwibuka kera kirakana. Bamuzanye muri uru rugo azanywe n'umukozi wo muri uru rugo bivuze ngo nabwo ni umukozi wo mu rugo mutonya. Icyo gihe abana bo mu bakire babaga bari gukina yabaga ari hirya nta mwana w'umukene ujya gukina n'abana bo mu bakire kuko umukene arapfejo. Umukene arapfuye. Barakwereka ruwaje. Nawe wirungurira kwishe. Matt. Banyita Meti wa musore uri guhamagara ntibamwitaba icyo gihe no yarakira umwana barahuye. Have a name? Ugira izina. Or are you just mute? Cyangwa uri ikiragi. Oya. Shall I teach you a name? Wigisha umukino icyo gihe barahuye uriya musore guhamagara umwana wo mu bakire niyitabe yigeze guhura n'uyu mukozi wo mu rugo bita Angela. Yes. Icyo gihe hari kera. Scissors. Ngiye kwigisha umukino bita Scissor Rock Paper. Rock. Crush scissors. Ni ukuvuga ngo ibuye riraza rigakatwa n'umukasi. Urupapuro rugakatwa n'umukasi. Then I say rock, paper, scissors. Mbega ni rock, paper, scissors. Ni umukino nyine. Try it? Tugerageze. Come on. Kira dukina umukino. There's Uriya mwana w'umusore tubonye ngo ukundana na Nazo umukobwa wo mu bakire. Uri guhamagara ntibamwitabe. Yigeze guhura na kara gakobwa kacu kagakozi ko mu rugo bita Angela. Kacu Imana yatwihere. Urebe. Yigeze guhura paper, scissors. rock, paper, scissors. Bakina umukino. Paper covers rock. Ubundi rero urupapuro raza rugapfukirana ibuye. Bivuze ngo uratsinze. Umukobwa yaramutsinze aribwo agitangira kwiga umukino. Barongera. Rock, scissors. Paper, scissors. You win. Scissors. Uratsinze. Uko umukasi uraza ugakata urupapuro. Scissors. Uko bakatangira nko kuvuga. Wabonye uri kuntsinda. You're way better than Aunt Betty. Uzi ko ukina umukino neza kurusha anti wanjye. You know this game? Uyu mukino usanzwe uwuzi oya. Barahuye icyo gihe. Can I know your name now? Wambwira izina ryawe. Angela. Banyita Angela. I like it. Izina ryawe ndarikunze. Barihuriye. Urebe filime witonze. Matt? Mate. Where have you been? I've been looking. Wari urenda gushakiye ahantu hose ka gakobwa bita Nazi ka Jean. Angela here is our maid to meet. Angela ni umwishywa w'umukozi wacu. Come with me. Uyu nawe ari we nta n'umubyeyi agira. Ngwino twigendere. We ntabwo wakagombye kuba uri mu gikoni wa kana we.
umva ukuntu nazi yabwiraga Angela, nakubwiye ngo umukene arapfuye ukagira ngo ni imikino. Nibyo ari kwibuka. Yo bebe ako nino rebe filime. Thank you. Urakoze. The landing, Mr. Matt. All right. Mr. Meti, kumbe dore Meti bavugaga yicaye mu ndege. Umusore yuriye indege bajya bavuga ngazagaruka dore abakobwa ukuntu baba mureba, n'umusore w'ibogari ari kugenda abakobwa baba mureba nka kumwe ndi guca mu mujyi w'abandi bavuga ati cyamaruki. Muye hese. Abakobwa bose baragukunda bigeza. Umugenzi bahuriye mu ndege dore ukuntu bwa bakobwa buseriva mu ndege yabo mureba. Exactly. How they treat me. Amuserivero rutondiriga. Yaje ndabona bamfata bisanzwe. Does it always go this smoothly for you? Ese iteka ubuzima burakorohera bigeza? I wouldn't know. I'm just a normal guy. Genda umuntu usanzwe ariko. You know very well that you're Nawe not. urabizi ariko kudasanzwe ni umukobwa bahuriye mu ndege atangiye kumutera imitomo. Umusore w'ibogari bamwita Meti ni wundi twabonye. Naza avuga ngo barakundanaga. Umwe yanze kwitaba. Ordinary man would never admit that he's Ubundi abantu basanzwe ntabwo bajya bemera ko basanzwe. Baba bumva badasanzwe. Rebe abakora mu ndege bacaho. Yo. I can never do this, correct? Mbona ibintu bitari gukunda hano. Would you mind? Wanyambika umukandara ko njye mbona biri kwanga. God, I swear you must be. Nyagasani ibi ni ibiki koko uyu muntu kari kunduye. Ari mu ndege. Aza kumufasha. My pleasure. Ngomba kugufasha narebe. Urebe. Yo. Good morning. Mwaramutse. There's no pineapple. Ko nasi mbona hano. Akira mabusha kandi ubwiye umuteretse imbere. Fruit plate there. Nereze yo sahane y'imbuto aho ngaho. Nereze na strawberry. Abayanduranya n'umukobwa bari ku meza. Mwaramutse kumbe n'umuryango munini uba muri iyi nzu. Go get it. Telefone yanjye nayisize mu cyumba genda uyizane. Here. Dore ngiyi. Chili flakes too, Angela. Chili flakes. Yari iremereza urusenda. Four. Was it Telefone yanjye ubundi utari wayimpaye kare. Good morning. Umukobwa araruhanyije ni naza abatongana buri kanya atonganya umukozi we bwite. Ababyeyi be baje kwicara hano na sekuru na nyirakuru. Is that enough? Byo birahagije. It's so sour. Washyizemo urusenda rwinshi nawe. From the usual place. Do we? Ubundi ko numva inanasi imeze nk'iyapfuye mwayiguze. Mom? We don't. Mama musigaye muhahira ahantu tudasanzwe duhahira uya. Bought it from. Aho dusanzwe duhahira niho twahahiye. Too sour. Iyi nanasi imeze ukuntu. Good morning. Mwaramutse. I'm getting his medicine. Pare. He'll be downstairs shortly. Araje ngiye kuzana imiti. Putting your shoes on. Ambara inkweto zawe. Today, she knocked over Nell's tray. Iki gitondo yamennye isahani yari iriho ibirahuri. Mva kurega umwishywa we ariko. Tell you to be careful. Agakobwa wagiye wigengesera. Wamennye ibintu. Ma'am, Mumbabarire mabuja. deduct it from his salary. Amafaranga turayakura ku mushahara wawe. I think we should be, Injira nzanira umuswari wanjye. or else it sets a bad example. Uyu mukobwa mumukata amafaranga nimba yamennye amadongo. His salary. Oya aya mafaranga ahubwo muyakate mu Bella. I told you countless times, no one talks to that girl but me. Nababwiye ko Angela nta muntu ukwiye kumubwira nabi nta n'ugomba kumurega usibye njye kubera iki anti waje kumurega. Ahubwo anti waba ariwe muza gukata amafaranga. Sasa bisa nkaho n'umukobwa. Started. Nubwo abatukabwira nabi Angela ariko abumva ko nta wundi muntu waza ngo abwire nabi Angela mufata nk'umukozi we bwite ku buryo adashaka umuntu umukata amafaranga cyangwa umutuka ngo niwe wenyine umufiteho uburenganzira. Mbega ni umugaragu. Mwaramutse. Dead? Kwege. Sir. Ufite amavuta mu gahanga. Oh, this is my new cream. Aya ni amavuta mashya nivumburiye. Expecting it to be absorbed. Naretse ko yamaze gushira ku ruhu rwanjye. Banze nsubireyo. So much. Uyu ni papa w'umukobwa muri uru rugo. Aca asubira hejuru. Urugo rwo mu muryango wose. Bakwereka muri urwo rugo. Come in. Injira. Hari umusaza uriho ni sogokuru. Uyu wibuke ni umukozi we bwite ngo wihariye niko batubwiye bakiza ngaje kuba. To wake you early. I waited for your medication time. Nategereje kuguha imiti yawe. Muzarira imiti. Abakire baba bafite umukozi wabo bwite wihariye ukumenyera imiti kumenya ko waramutse apana wundi ubyuka ngakoroparera abantu ya nawe ukagira uwawe bwite gukurikirana twakwita nka sekreteri ni sogokuru wo muri uru rugo mbega ni nk'umukuru w'umuryango wa muntu butikoro bambikana ishati unshakira umukozi bwi nta muntu ushaka akazi turashize turi muzi
muze Yesu Kristo. What are you doing? Urakora ibiki Mr. Tiff? Ikibazo cy'uyu musaza mwita Tiff. Muzehe umukobwa acaho aza kurunguruka no ko nta muntu uri ku muryango. Ahita akinga ashyiramo agafunguzo. Got caught last time. Ubushize ko bari badufashe turi gukurikirana ibyacu bivuze ngo haranashye. Bebe umukuru w'umuryango n'umukozi we bwite twakwita nka sekereteri harashye. Icyo wambaye iyo myenda se kuva hano birabujijwe. Kubera iki? They're waiting downstairs. Hasi baragutegereje ku meza bareke banegereze. Muzehe ni umukuru w'umuryango. Umuryango mugari. We're in Swati, eh? Ibundi We'd have iyo tuza kuba turi muri ya nzu yawe yindi twari kuba tunasangiye hakanashya, ariko hano wibuke ko ari inzu ya famiye. your bed. Iyo tuba turi muri ya nzu yawe yindi mbakuzaniye n'ibyo kurya mu gitanda twiryamiye, ngambara tugende urebe abakozi na ba sebuja. Umusaza bamuhaye umukozi wihariye bwite ngo umwitaho umuha imiti, kumbe haranashye. Urebe No. ushyapana hano iyi nzu reka niyo umuryango. Sick of it. Ase turacyari abana ku buryo Kids? tuba turi muri ibyo bintu bya yego hoya hoya iki musaza ararakaye. Ibyo bintu bikorwa n'abana, twe turakuze bane. Ze yarakaye. Ntabwo nari nzi ko abasaza rero bagira imico mibi. Nabimenye ejo bundi ko n'ibigoryi ngo bisaza. Sore ba muntu ubuzi w'ikigoryi nawe azasaza. Rero uwo muntu usubwa azadutera ubwoba gute? Ntabwo ari buri musaza wese ngo twumve inama ze. Good morning. Mwaramutse dore ku meza. Papa w'umukobwa nguyu. Mukobwa wanjye uraho. Waramutse hano. My wife. Madamazera. Never get used to the smell of your cream. Ewana ayo mavuta yawe sindi kumenyera impumuro yayo. All of it up. Let him finish it. I'm sure it's expensive. Mureke amavuta yazagera harangire kuko ndabizi arahenze. Now, don't mind him. Hano bari kuganira. His cream. I think it smells nice. Je numvishe papa wumura neza rata. Girl who appreciates quality. Umukobwa wanjye niwe muntu unyumva ubundi. Good morning. Mwaramutse mukuru w'umuryango arinjira. Grandpa. Mwaramutse sogokuru. My dear. Umukuru w'umuryango iyo yinjiye urabibona. How are you? Umeze ute? Fine. Meze neza. You're not just saying that, are you? No, Grandpa. Don't worry. I'm fine. Ntugire ikibazo sogoko umeze neza. Umukuru w'umuryango araje. Umukuru w'umuryango n'intebe yicaraho ibiti bikwereka ko ari we mukuru w'umuryango. Uretse gatonya nze nibere sogokuru nkwereke ibintu nzajya nkora. Ni ugukoresha rya tegeko rya mbere rivuga ngo umuntu nakubaha ujye umukandamiza. Iyi niko itegeko rya mbere rivuga. Rebe. Ze yicaye hano. Give me some, Do sweetie. you want some? Ugweho oya buretse. Telefone irasona. Hari umugore uhamagaye witwa Bergine. Bergine arahamagaye. Urebe. Undi mugore uhamagaye. Yahamagaye hakurino. Sister Betty's calling. It's for Bergine ari guhamagara. Kubera iki? Daddy. May I answer this, please? Nitaba iyo telefone. Aritaba. Sister, Yego muvandimwe. morning. Mwaramutse baravukana. Yes. Yavukana n'uhamagaye. Yego. No. Ntabyo nzi. I don't know. Ntabyo nzi. No. Have you been ignoring? Ntazi. Meti yaguhamagaye ngo wanga kumwitaba. That's why I am. Impamvu nanze kumwitaba arayizi. Nelson and don't. He knows why she didn't pick up. Bwira umuhungu wanyu Meti impamvu batamwitabye ko impamvu ayizi. Umukobwa ngo yanze kwitaba Meti. Meti bivuze ngo no mu rugo baramuzi ko ari sheri we. Bebe Meti twamubonye mu ndege. Sawa sawa. Let me talk to the people at home and I'll call you. Reka mbwira abandi bose bo mu rugo ndaza kukumenyesha. Bye. Sawa. Did Chico? Kubera iki yahamagaye Meti? Matt's coming back from London for good Meti ngaturutse London ngaje gutura inaha Burundu. to visit us tonight for a good cause. We're available. Mukuru wanjye Bergine yarambwiye rero ngo baraza kuza kudusura nijoro. Okay. Kaduhamagara b'indabyo rero bategura indabyo, bategura ibintu byose. Uyu mukobwa yagizemo ubwoba ahita atangira gukora ku gasheneti. Okay, we're Na wa mukozi wo mu rugo agiramo ubwoba. We haven't run this by you yet. Umuryango wabo He come to his senses. twizere ko uriya musore Meti yagize ubwenge. Too long. Bategereje igihe kinini ngo bino bintu bive mu nzira ni ibiki? Ngo bategereje igihe kinini ko uriya musore Meti ngaza agakura ibintu mu nzira. What do you say, dear? Umukobwa wanjye urabivugaho iki? Urabivugaho iki? Ko sheri wawe agarutse avuye mu Bwongereza urabivugaho iki? Nazi yumvishe ko sheri wagarutse ngo avuye mu Bwongereza. Ngo ndetse bari bategereje igihe kinini imiryango w'umuhungu n'umukobwa nijoro bari buze guhura. Umukobwa yahise agwa igihumure. Icyo cyumva ko sheri wagiye kuza. Na wa mukozi wo mu rugo yumvishe ko Meti agiye kuza nawe yikanzemo.
uyu mukozi wo mu rugo nawe yakomeje kugenda yibuka atekereza neza. Urebe filime witonze, yatangiye kwibuka bari bakiri abana. Uyu mukobwa Nazi yigeze kujyana na Meti icyo gihe. Ujye kure abandi bana, uyu munsi n'isabukuru yanjye ndagukoresha icyo nshaka. Ababyeyi bawe ntabwo bari burakare se, ntabwo bari bubimenye. Bagiye mu cyumba, ka kana karabakurikira ka Angela, ka kandi k'agakozi. Hari umunsi umwe mu rugo habaye ibirori ni kera. Ababyeyi bo muri rugo twumvisha bavuga ngo twategereje igihe kinini twizere kuri amuhungu agize ubwenge, ibintu agiye kubishyira ku murongo. Barakwereka ka kana karabakurikiye ka Angela, kakurikiye Meti ndetse na wa mukobwa Nazi bari bakiri abana, kaza kubarunguruka. Kuki tujana tujye muri jaride gukina n'abandi bana na Angela. Angela ntabwo mushaka kaza gukina natwe. We're going to play house. Ntabwo nshaka ko dukina umukino, nshaka ko dukina ngwino nkwereke. Kari agakobwa ka Nazi kakuriye wa musore bita Meti ngo bajye gukina ibya papa na mama bakiri abana. Birakora ibiki? Bashaka kumenya biriya bintu by'abantu bakora ukuntu biba bimeze, nimba ari ibiki. Angela yararebaga, urebe haba harahiye. Angela areba haba harahiye. Umwana yavugije induru w'umukobwa, nimba baramukoze iki? Nazi yashatse gukina ibintu by'abantu bakura avuza induru. Nimba ngari ibi by'abantu bakora umukina, umwana yavugije induru, ababyeyi baje basanga harahiye. Manage yama rebe Ese neza ati wacyana isagwa igihumure. Imiryango irasubirana. Icyo gihe umuryango w'umukobwa bari basuranye, baraserera tumuhungu wanyu bararyamanye n'umukobwa wacu. Kigenze biti imiryango isubiranamo, twangirije ubuzima bw'umukobwa wacu. Kwakurikira babifata kuba umuhungu yaza akaryamana n'umukobwa wanyu igihe kitaragera, bamwangirije ubuzima, tutakaza ubusugi. Bebe gusa hari uwabarungurukaga, byose yarabibonaga. Ni umukobwa wari wabishegeye anashuka umuhungu, ariko dore umuhungu ukuntu ariwe bari gusarana. Nabwiye ngo abahungu nta muntu ufite ubavugira. Alright, we'll do it our way. Icyo gihe uyu munsi nanone reka tugaruke uyu munsi turi umukobwa yongeye yaguye igihumure. N'icyo gihe hajya gushya yaguye igihumure. It's been a long time